kublai yapi ki parlo ki baju sotanat pan page ya ki video ha kane ka channel ha kane ka video ngan ra yapi ya ki spangut kirang lakai football ki bahe jingse utam ha ka sisna ubawan ha ka kerdan ke pasipau udai Harry Kane ubadai orang lakai jongka klub Bayern Munich Harry Kane kamai kumba $1 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan ke bakendai pat udai Sadio Mane orang lakai jongka klub Al Nassr Sadio Mane kamai kumba $1 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan ke prapat udai Riyad Mahrez ubadai orang lakai jongka klub Al Ahly Saudi Football Club ubawan ha ka kerdan ke hinyau pat udai Muhammad Salah ubadai orang lakai jongka klub Liverpool Muhammad Salah kamai kumba $1 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan hindreu pat udai Vinicius Junior orang lakai jongka klub Real Madrid Vinicius Junior kamai kumba $1 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan kebasan pat udai Erling Haaland ubadai orang lakai jongka klub Manchester City laong ba Erling Haaland kamai kumba $1 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan kebasau pat udai Kylian Mbappe ubadai orang lakai jongka klub Real Madrid Kylian Mbappe kamai kumba $100 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan kebalai pat udai Karim Benzema orang lakai jongka klub Al Hilal Karim Benzema kamai kumba $1 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan kebaar pat udai Lionel Messi orang lakai badai nak klub Inter Miami Lionel Messi kamai kumba $1 million ha ka sisna ubawan ha ka kerdan kebaningkong pat udai Cristiano Ronaldo ubadai orang lakai jongka klub Al Nassr Ronaldo kamai kumba $1 million ha ka sisna Cristiano Ronaldo udai orang lakai bahe jengse utam na pedang ki player football baro ha usnam arajar arpun reu te parlok tangkat nei ka video kalakut sebab wat klet pan like bat komen kublai sibun